Kinoyalam shnong juga shnong mau khar hak arphulai tarik ujamang 8,000 arphulai kalalit ai jingarap shilak tengkai ke school KGP Girls High Secondary School Shillong. Kumar syupan kan mau ke ying school jaka khasi jantia Presbyterian Girls High Secondary School kelasya bamdu hak kitlit ding hak step jaka singi ublay kata hak arphuai tarik ujamang 8,000 arphulai. Kinongkit kam shnong mau khar po ke jingalam jong rang ba shnong uba arwan taryang assistant rang ba shnong uba ransom sutengah secretary shnong bat kiwe kinongkit kam shnong kila IT ya ke song pisa hak principal jang ke school ke kong si Arya. Habakran siklar pathai khubor urang ba shnong ke mau khar uba arwan sutengah bat assistant rang ba shnong uba ransom sutengah kile thu ba na kelang ke shnong kadon ke jing sngo khia lor ke jing kemding ke ke school bar ke shnong kala rai ban ajing arap shilak tengka ya ke school na ka fan shnong di ni nagalang shnong hi kamot ni da bi problem namata jong kan ke jingja ko susi kan ke ski di ngilai syong meeting nin ke ski ban ngilai rai ba ngin nagalang shnong in nos senyang kan pala kan dibuar berit pengidon namata ke school di ngawan mata kasi de bangin yo awan IT kan ka jingerap jungi i principal Baransam Jaga kumlaong ira masnong mentan menin keski ngilai kenduk ke nakal yang jongka dor masnong te hakapor bokum kani ma kucing jia sungsi tengiru ngia donlang hakata kajing sungsi berkani ke school kino punya school te nakal yang jongi menin hi ngilai ya sim ya karai mo banno senyangkat bala hakabide berkani kajing jia jong ke school bahkan long kajing ira kumlaong ira masnong nakal yang jong snong ngilai rai mo baniram silak tingka nakamta kajing lut kamtam ko de kajing pelu